engamwani chinadinga chuma cha chiwai chuma cha mzangalo kupompa hamu na wanyana Sunday school kunu kuchitokoloki kulonda shiku hanjeka na kushimu na nsangu inakunda mchingane kukuvwalika kwa chamwini chechu ya umwanta wechu Yesu Kristu. Na kwele nami chinadinga na kuoshau anyana mazu anzambi ni kunku ya mazu anzambi na wakufuma mkanda wanzambi chinadinga na kuteka na anyana wenawa nadinga na kuchuleja nao mwanta Yesu wenjilano wa maseki mulonga inzambua mweni anchu ejima adidehi na nshidi. Mukanda wa Roma chapter 3 na verse 23 achuleja nao mulonga anchu ejima na aputoli anakanga nikushika mwashikila rubanjirwa kulema kwa nzambi. Nimu mukanda wa Roma chapter 5 na verse 12 nao kudiyala umunshidi yengili mumpata munu mwishina ni nshidi nawa yashikene ni anchu ejima nawa yaleteli kufa mulonga anchu ejima aputoleri. Dichinza ambi hakumona nindi antu ejima na senu kidei munjira. Anadiyiri de kwaone anyikoku ajimbara kadi kabinga. Diafumi ninzambi hakuhana mwanindu muho. Mwanta wechu Yesu Kristu hakuinza hano wa maseki. Kulondacho eshikuvarika kudi mumbanda mujiki Maria. Chakadi nshidi. Kulonda yena ekari cha mwinu. Nikajahishewa kanyilonga ya wanchu ejima. Mukanda wa Roma chapter 6 na verse 23 anasuna ikinawa mulonga uroku wanshidi kufa ilanga cha mkunguru cha nzambi hiumu wa haya nyaka mudi Kristu Yesu mwanta wechu kurumbura nao etu mulonga wanshidi jechu etu tuaterere ili kufa na kuambuka na nzambi haya yaka yejima mwiji ya dakesi ndikumona kusompesha kwa nzambi dichilanga nzambi mwaitalunu kenga kwindi nzambi hakengeri muntunumu akayi muheu era chenge akayi mwiji ya dakesuku. Diafumi ninzambi hakuhana mwanindu muhohu mumpata munu mwishina kulonda yena enzi ekalika jaishewa kanyonga ya wanchu ejima charala chaswejeri nzambu kenga mpata munu mwishina wahene ni mwanindu muhohu kulonda munchuku mkuwelela ahetu mwahaya nyaka akabuli kunonga. Dichi anyana ya nyanya na dinga na kuosha hadi nsangu yatama ni nsangu ya iwahi nsangu yatama dieni nsangu ya kutena nao antu ejima ya kwanshidi eyi mukwechu ni nami nzambi na chuteni nchuda kwanshidi. Dichinele chuda kwanshidi tunavwali kina chisemwa cha nshidi ya adama mudechu na watu eranga yuma ya nshidi hefuku ni muitongo joka yechu ni muiriru yechu yejima twaterere kumona kubabeshe wa kwa nzambi twaterera kumona kubabeshe wa kwa nzambi twaterera kumona kuzuwa kwa nzambi muhelu hamu ni muijia dakesi ilanga cha mzangalo era ichuma cha kukoleka nechi mukwanuka chatemesheruka anyelu kudi atubinga washimwini nindi na ileteri nsangu ya iwahi ya mzangalo wa sweja iyake kala kudi anchu ejima ilanga ichuma cha kusakirira inzambi hakutemesha nsangu ya iwahi mumpata munu mwishina kuitira mudi mwanindi mwanta wechu Yesu Kristu hakuinza hano amaseki kulonda yena ekalika jaishe wakanyilonga yechu ijina da kutena nao Yesu dinalumburu nao cha mwinu mulonga yena diyumuka kwa mwina anchu indi kunshidi jao mwanta wetu Yesu Kristu kanka wendi diune ekali cha mwinu cha wanchu ejima diune ekali cha mwinu cha nayi mukwechu diune ekali cha mwinu cha nami nawa dichi mwanta Yesu dina ukenga muntu wejima atu eshikumona nindi himu kwanshidi kulonda atu eshikukwelera yena wafwiri hakurusu wamanishiri mudimu wejima hakurusu wawosheri nindi chinamanito kurumbura nao mudimu wejima wako amwina antu kunshidi jao jejima mwanta Yesu wa umanishiri dichi mwanta Yesu wa manishiri mudimu wejima amchokeri ne yonga kumbavu yindi kwedikiri mashini menji kurumbura nao nshidi jeni nshidi jama na teri kujana kena hachikupu nei mkwechu na nami chukusha chikuelera chechu ho mudieni mwana kanzambi mwanta wetu Yesu Kristu. Dichimazu akonko mwena mkwechu wawa nampinji ya kuchutala na wanyana ya nyanya nechu atera kudimo na nei unaputori kumeswa nzambi watera kuiteja chikupumuna washinzambu mkanda windi nindi antu ejima ya kwanshidi hela chinderi hela munchuira hela machainizi hela majapanizi antu ejima na tuleji na watuda kwanshidi chichune kala kwanshidi anachukwati na mulonga weni wanshidi chana chukwatu na mulonga wanshidi etu tuaterera kuambuka na nzambi muhelu na wani mwijia kesi ilanga nzambi wasweja ukenga imkwechu wasweja ukenga ami wahene ni mwanindu mhohu mwanta wechu Yesu Kristu kulonda ekalika jaishewa kanshidi jei ninshidi jami ya kumpopera hakurusu
ampopere hakulusu wapwekeshe limashi indi amujikiri mwijamu hanyuma ya kufa kwindi ilanga hefuda mchisachu wasaunkiri mukufa mwante Yesu diwekaliri mukwakusinsa mwilungada neyi ni mwilungada nami mulonga yena chichuku mukuwelera echuchu tweshi kutambula uomi wa haya nyaka chaka tweshi kushakamani ndi mwiulu dichiruyu ni kukwiyula eyi mukwechu ilu eyi ishidije ya jana kinadeta hindi kanda chikwikala ichuma cha chiwayi kudeyi kudimona neo di mukwanshidi na kuiteja kwa anakena kwa nzambi ikuna kuhana kudi antu ejima kuitira homu di mwanindi mwanta wetu Yesu Kristu akukwa mwina ngahi nei eyu kuiteja neo di mukwanshidi na kukwelera ne mwanta wetu Yesu Kristu kankao ndi wafuri hanshidi jeyi amujikiri mwijamu ilanga yefuda mchisachu wasangukiri mukufa mwanta Yesu na oshi nindi muntu wejima kuinza kudiyena hakatwesha kumona kufaku yena wakamuhandisha yena wakashakamanindi haya nyaka na nyaka pa Mateo chapter 11 verse 28 nindi inzeni kudami enu ejima mudina ukabakana mwasenda yalema ami nukuinokesha eina nami chudina chiteru chanshidi dichikuduo muntu muna atweshi kutunokesha chiteru chechu chanshidi di Yesu Kristu mwana kanzambi dichaku mkwera mwanta wetu Yesu Kristu hakumwirukane ichara yani dicha mwinu cheyi di hakufuma kutambula kulumburuka kwa kuvarika kwa mwanta wetu Yesu Kristu okudi kulumburuka kwa Christmas nezina kulumburukira hohu mumudimu na wasweja kulema wakongeri mwana kanzambi mwanta wetu Yesu Kristu Yesu wenjina kufuira ina nami amujikiri mwijamu yefukuda mchisachu wasangukiri mukufwa dichi mukuweleri mukwetu ukwa mwinewa lelo nzambalemi akiswile na kwetu ejo mwana mpinja kuchitara na kutirira chinadiga na kosha anyane ya nyanya yibaru ya mazu anzambi kufuma mukanda wa nzambi nzamba ili chachuwaye na kwetu ilanga tunairembere nikanda mukweleri iyo mwana kanzambi mwanta wetu Yesu Kristu asileru dadi kuikara ifuku da kuleta wa mwinu kudeyi mukwetu